Sad. Ali mi ću kod tete Veronike, tamo puno radimo i igramo cijelo vrijeme. Bog svima, ja sam mama Draženka. Roko ide 6 godina u malu kuću, znači toliko i vježba kod svojih teta terapeutkinja. Jako smo zadovoljni sa njegovim napretkom. Za sada, evo, u ovo zimsko vrijeme više smo doma i više se radi s njim, jel? Evo, u zadnje vrijeme radimo ovo čemu služe predmeti. To mu je, jako mu je to zabavno.